U kućama su do 1944. godine živjeli Ašer Salomon i njegova supruga Sarina Konforti. Nakon rata kuće su nacionalizovane, pripale opštini Prištini, a Sarina je pokrenula tužbeni proces, nakon čega joj je imovina jednom vraćena pa ponovo oduzeta i koji nakon njene nove tužbe nikada zvanično nije ni okončan. Te kuće su oduzete i nikada nisu vraćene. Ceo postupak se, kao što sam rekao, vodio do 57. godine i tad postupak je, pazi, sudski postupak nije završen, postoji otvoren sudski postupak, ali mama je prekinula zbog bolesti, rekao sam očeve, on je 57. se razboleo, 63. godine. Ja sam tome kao ja rekao sam imao 10 godina. Njen sin i pravni naslednik Nisim Konforti je neposredno pred bombardovanje sa svojom porodicom otišao u Izrael, a pitanje ostavštine i nacionalizovane imovine pokojne Sarine ostalo je nerešeno. Ove kuće se dalje vode pod opštinu, jer su to oduzete i date opštine na korišćenje. Znači, ja ne tražim sad, ja tražim od opštine te kuće da se vrati prvo na moje mamino ime. Jer onda ja moram da kažem da sam ja njen sin i tako dalje. Gradske vlasti odobrile su 2011. godine rušenje ove 3 kuće u Nizu u centru Prištine, u nekadašnjoj Vidovdanskoj, a sada ulici Agima Ramadanija. Potpisan je ugovor o očuvanju ne samo spomenika kao što je Gračanica, evo ovaj ugovor neki, to je bio 24. ugovor te vrste koji su potpisali, tu piše lepo da se sačuvaju sve kuće, znači sve ono što je ostalo za vreme holokausta, znači da se sačuvaju te kuće. Iste godine kad su te kuće srušene tu. A ja sam 2 godine pre toga obavestio i opštinu Priština, a i 2011. tačno sam predao tužbu opštinskom sudu, a opštinski sud Priština je bila dužna najkasnije za 6 mjeseci da mi bar obavesti šta se dešava. Dan danas ništa nisam dobio od njih. Konforti ističe da je u ovom slučaju obavestio ambasadu SAD-a u Prištini i EULEX, kao i mnogi druge organizacije, ali da nije do sada dobio nikakvu pomoć u rešavanju ovog slučaja i da ga stalno upućuju sa adrese na adresu. Mi smo u EULEX-u pokušali da dobijemo dodatne informacije i nezvanično smo saznali da su oni upoznati sa ovim slučajem, ali da ne mogu ništa preduzeti dok od gospodina Konfortija ne dobiju svu dokumentaciju na osnovu koje bi utvrdili da li je rešavanje ovog slučaja u njihovoj nadležnosti. Nisim Konforti, kako nam kaže, pokrenuo je još jedan sudski proces u Novom Pazaru za povraćaj drugog dela imovine svoje majke i ujaka, koga su 1943. godine u ovom gradu zaklali balisti, a imovinu uzurpirali.